بله وگراندنا پنابرین سوریج لبنانی علی داحی روزنامه‌وانج لبنان بیروت میوانی منه سلاف بوده که علی دست بکرد خوازم بزنم جبو چه لبنان دخوازه پنابرین سوری وگرینه نعم يعني كما تابعت وەک وەدی کو چاوە دەستپێک و قۆناغەکە نو هاتوو بە دەستپێکردن نەهاژی قۆناغێک نو دەست پێ کردە وەدیت بێ وەزیری کۆچ و کۆچبەرانیە لبنانی بەحساوەیەکی کرد و 6,000 کەس وێ بەگەرن لبنانیش هەفتیا بێ و ئەو سەرچەند قۆناغامە وەکو وەدی ئەمینداری گشتیên ئەو لە کاریە لبنانی بەریا نەهاژی بەحس کرد بوو کۆ 1600 پەنابەرێن سووریژی بەگەریانە سووریە ئەو ژی حەزەخوا بەگەریان بڕاستی وەگەرە پەنابەرێن سووریش بۆ وڵاتێن خۆ بڕاستی ئەوە دۆسێکە نیشتیمانیە لبنانی دۆسێکی گەلێکی گرنگە ئەو یەک دەبێت زووترین دەمدە بێکردن ji ber ku ev yek bandorê li ser rewşa Libnanê dike Sûriyê jî niha rewşa gelekî baş bûye hêdî baş dibe ku em dibînin ew li karî li Sûriyê dabîn bûye berqerar dibe jî em hewl didin ku vê yekê bikin û dibînin Sûriyê artêşa Sûriyê xaka xwe hino vedgerîne bin jêr destê xwe de gelek destpêşxêrî jî hatine kirin li hin de veran ji bo vegera penaberên Sûriyê dipirsên terorê de jî bi rastî gelek lêborînên guştî li Sûriyê derketine serokê Sûriyê Beşar el Esed gelek biryarên lêborînê derbarî wan kesa de daye û ev yek jî bandorê li ser vê yekê dike ku penaberên Sûriyê careke din vegerin ser mal û milkê xwe divê Sûriyê jî karekî baş bike ji bo ku penaberên xwe vegerîne çi li Sûriyê be yan çi li Libnanê be yan ji welatên cîranên Sûriyê be gelek penaber li Sûriyê hene li Libnanê jî zêdetirî milyonekî li Libnanê ne ev yek jî bi rastî bargiraniyeke mezin e li ser hikûmeta Libnanê divê Sûriyê dixwaze careke din rewş vegere wekû berê ji nû avakirin dest pê bike û careke din penaber vegerin wekû zanî ji Libnan di rewşeke xerab de dijî krîzeka abûriya zehmet li Libnanê heye heger ev yek hate kirin de rewşa Libnanê baştir bibe krîzeke mezin e bi rastî Libnanê ye niha dosya penaberan dosyeke giring e li nava Libnanê tê behskirin abûriya Libnanê karin bêjin bi temamî hatiye wêrankirin û Libnan nima xwe li ber vê pêla penaberaniyê digire ku niha alî min dixwest te bipirsim gelo rêkeftin jî di navbêna Lubnanê û hikûmeta Sûriyê de heye ku van penaberan vegerîne Sûriyê بله يعني سروشتي ركفتن وهبه يعني براستي كاربش ميسانكاريان او لكاريان سياسي جي هنا دبي دربار ده حكومة اللبناني وسرو كوماري اللبناني لقال سوريا دبي كده دبيوندين براستي بيوندين دبلوماسي نبره هر دولتان ده نهات نبرين كاربش باليوس خانه شامل اللبناني لبيروت هي براستي راسته هناك جاليه سياسي و پیوندی دولتی ندوی آستا بلندن لی آست لی واردن ده پیوندی وان بردوامن ای هر دو حکومتا همه هنگی دنبال حکومت لبنانی و حکومت سوریه ده هیچ بوم پرسا وگرا پنابرند جبراستی اف همه هنگی جی حتی نها بردوام بدنبال هر دو آلیان ده واری اولکاری ده جبراستی واری امنی ده دنبال هر دو ولاتان ده پیوندی باش هنه لبنان دخوازه 1600 کسیج لبنانی وگرین سوریه وکو قناغای کم
كارم بيجم حكومة سوريا براسي قالك هسان كاريان دبي درباريد كآلية لبناني جي في هسان كاريان قالك كابيش كيش كشبو كوبنابرين سوريا دكشك آرام دفقرن لسر ولاتين خوازي تشتكي بحث بكم براستي أفقرجي براستي فقرك بحزا وانا كك علي دخوازن براستي يعني براستي افخلق بحستا خو بداخواز خو فتقرار ليه يانجي زور داريه كل همبري وانا هيا وكي تدس نشان كرغري داي كريزي نابوري اولي يعني حستا واد فقرينا لبنان أنا اليوم يعني قبل المجيء للسيد الصق براستي ملقل بريز تفلي بولتانا وب ملقل قال كسان آخفين براستي حتى نهاز كارم بيجم جمرة قوتن كو تبنا بر راستي تزور داريه نهات نجبو وغيري تفشار لسروان نهات يكرن تاني يكتيا أوروباي ونتوين يقبوي بحسابي كيدكن دخوازن كو بنا بر وغيرن دروشك آرام دا وغيرن سر مال وملك خدا او هر دو آلی ناخوازن بویشی وی پنابر وگرن او تخوازن کشو هوای که آرام ده پنابر وگرن لی حتی نها از کارم بیشم اکو گمشوان جی بیستی جالی پیوندیدار بیستیه تو فشار کت کسی نهاتیه و از برپرسراتی اوی که جی دستوی خود دگرم کو از دوی که نهاد بیشم پنابر سوری بحزا خو ودگرن ولاتن خو سوریه تقف جلوان نهاتي خوارن براستي اف وگر بحزا خويا اف بنابر ودگرن سرمال وملكي خو حكومة لبنان جي هسان كاريا دك سوريا جي هسان كاريا في درباري دك افيكو بنابران قفيل بنابران دخون جهمو آلیان جی اشکره کو بکینن او کسین کو آلیکاری وان دکن او بخوشی گفال وان دخن حتی کو او آلیکاری بین راوستاندن و پنابر سوده جوان آلیکاری ورنگرن بله سپاسیاتتكم علي داهي روزنامه وانج بيروت القلم شكرا إلى اللقاء.